душанбе. ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бародарон ва хоҳарони азиз. Авиакасаи Толибу Фасай имрӯз 7 январи соли 2025 боз як соати дигар дар эфир ҳастем. аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. Бародарон ва хоҳарони азиз, шахсоне ки баъд аз эфир тамошо мекунанд, нафаре ки дар эфир иштирок наметавонанд карда, кор доранд бо баъзе сабаб метавонанд дар номерои WhatsApp ҳаст. агар ки савол дошта бошед ё ин ки билет харидорӣ кардани бошед, марҳамат дар WhatsApp мон нависед ё ки занг занед. то соати 11 шаб ба вақти Москва кор мекунем. дар ҳамин вақт метавонем билет харидорӣ кунем. чӣ нофаҳмиҳое ки ҳастай метавонед парсен занг занед. аз соати 7 саҳар бардоро 7 саҳар қатъи кора сар мекунем. выходной шанбе бозорам кор ҳастад. эфирмон кам кам часпидестай. хуб, бахайре. марҳамат бардори азиз, нархи навои билета метавонем пурсем. савол ҷавоба сар мекунем. хуб, якум нафар дар эфири мо имрӯз Илҳомиддин Эшонов. хушомадӣ бардори азиз, якум нафар шидӣ. ҳазор раҳмат ки медурӣ, тамошо мекунӣ. як дона лайкам акаи Илҳомиддин. хоҳиш мекунам бумонем бародар. ака 25 январ чанд сум душанбе казан. душанбе казан ҳозир бародари азиз 25 январ. январ душанбе казан ҳозир бародар. хуб, 25 январ бошад 20,000 рублай. ай душанбе ба казан. ака Илҳомиддин, ҳамиҷа нависен ки ҳами видеои мо, эфири мо созай ҳамаш намечаспад. бардори азиз, касе ки тамошо дошта бошад, ку ҳамиҷа нависем эфир намечаспад, овоза ҳастай. алим нависа ака 10 январ Москва душанбе, Внуково душанбе. хуб бародар, ҳозир Внуково душанбе 10 январ. 10 январ Внуково душанбе. қимат бародари азиз 31,000 шидай. Внуково душанбе 10 январ 31,000 шидай. Илҳомиддин Эшонов, раҳмат ака. Не ака 100% саломат бошед. ҳазор раҳмат ки ҷавоб додем. ҷамшед Қузиев, ва алайкум салом. шумодам раҳмат бародари азиз ки ҷавоб додем. меа телефон худам вақте ки дигари телефон тамошо мекунам, кам кам часпидестем. иншоалло ки ба хайрай. марҳамат кунед бародарои азиз, хоҳару апо, эфирда иштирок кунед. нархи навои билета метавонем пурсен. ҳозир ҳами эфирда мебинем ки ҷое ки дар корай. душанбе Москва, Москва душанбе, фарқ надорад. узбекистон, Турция, Туркия, Истанбул, Дубай, Армения, Озарбойҷон, ки ҷое бу Киргизия, любой ҷо бардори азиз билет ҳастад. метавонед пурсен. марҳамат кунед, саволотона тиен.
не только нарх навои билет, ами чи саволе ки ҳаст оид ба билет. Касе ки масад фарзандотона рӯй мекунин несовершеннолетний бошад, ай Москва рӯй карданда бардори азиз, доверенность дар кор намешавад. Вақте ки вай фақат шаҳрвандии Тоҷикистона дора, доверенность дар кор нест. 12 солай, 10 солай ва 7 солай қатъи любой кас рӯиш мекунӣ меравад бардор. Доверенность дар кор нест. Барои ҳамин саволое ки масад то ҷое медонистагимон бардоро, мо ҳамин саволора ай чӣ меган? Ай таҷрибаи коримон гап мезанем. Масад ҳамин чизҳоро мо практика карда санҷидагӣ ҳастем. Чизе ки медонем ҳамроҳ шумода мегем. Хеле зиёдатӣ ягон чи ай пеши худмон гап намезанем. Чизеро ки медонем ҳамроҳ гап мезанем. Марамат кунед. Саволотона тин. Али мега 12 январ вунука душанбе. Хуб бародар. Марамат кунед бардори азиз. Вунука душанбе. Так. 12 январ да вунука душанбе 26300 рублей. Рӯзибек Саидов, Москва, Бохтар, 11 феврал. Хуб бардори азиз, Москва, Бохтар, 11 феврал. 11 феврал да 20300 рублей. Маҷнуни Бохтарӣ. Салом бардора созен, кору хубай, айдишанбе Питер, 15 январ. Ва алейкум салом бародари азиз, худоро шукр. Раҳман мо созен, шумо созен ака. Питер душанбе Питер, 15 январ. хуш омаден. 15 январ. душанбе Питер, 15 январ да бародари азиз 24400 рублей. Исламбек. Салом алейкум Дамадедов, душанбе наҳум дар чансма. Алейкум салом бародар, наҳуми кадомо? Ғайратов Ҳикматулло. Билет арзон мешавад иншоалло бародар. Ибодулло. Салом Москва Самарқанд 29 март. Ва алейкум салом бародари азиз. Москва Самарқанд 29 март. Самарқанд 20 март. Москва Самарқанд. Бебагаж 11800 рублей. 11600 бародар. 11600 бебагаж мешад. Ай Москва Самарқанд. Бобо Мурод Хидиров. Салом алейкум созен хубен. Алейкум салом бародари азиз, худоро шукр раҳмат. Шумо созен хубен. Ҳокимов иномша хонда натонистам. Салом ака, сози хуби, билет моҳи март 25 чанд сум боша раҳмат. Ва алейкум салом бародари азиз, аз куҷо ба куҷо ҳамаша нависен. Ҷамшед Кузиев бошад ё Қузиев бошад. 12 январ Дамадидов Кулоб чанд сум ака? Ҳозир мебинем. Дамадидов Кулоб 12 январ. Дуоздаҳами январ Дамадидов Кулоб 22200 рублей. Хуб, Дамадидов душанбе 9 январ гуфта я бародар. Дамадидов душанбе 9 январ. 9 январ бародар 27200 рублей.
Саидҷон, салом алейкум. Ва алейкум салом. Билети Санкт-Петербург душанбе 28 феврал. хуб бародар ҳози 28 феврал. 28 февралда 23600 рублей. хуб акай Хуршед нависта 5 феврал Москва душанбе. хуб акай Хуршед 1 дақиқа. 5 февралда 21000 рубл мешавад нархи билет. Зоиров Раҷаб. Ассалому алейкум бародар. Ва алейкум барсалом. Екатеринбург душанбе феврала 15 чанд сума ҳози бародари азиз. 15 феврал. хуш омадем бародари азиз. 15 февралда 21400 рублей. 21400 рубл мешавад 15 феврал. 16 февралда бошад 21200 рублей. Бобомурод Хидиров. Билет 15 январ Дамадидов клуб. хуб бародари азиз. Дамадидов клуб 15 январ 20000 рублей бародар. 15 январда. Самандар Ориф 26 январ Внука душанбе чанд сумай? Ноз бародар бинем ку чанд сум бошад гап мезанем. Бистушашуми январ Внука душанбе мешавад 21000 рубл. Марвори Зоирова 1 феврал чандай билет. Апаҷон ай киҷо ба киҷо. Ғайратов Ҳикматулло саломат бошед. Шуморам бародари азиз саломат бошен ки дуромаден эфири моро дастгирӣ мекунен, иштирок мекунен. хуш омадем. Маромад. Касе ки савол дорад оиди нархи нави билет метавонем пурсем бародаро. хуб Бахтиёр Раҳмонов. Салом алейкум сози ака. Билет чанд сума? Внука душанбе 11 январ. Ва алейкум салом бародари азиз. Худора шукр. Созем шумо навзен созен ака. 11 январда мешавад нархи билет 28500 мешавад бародар. 11 январ. Азизулло Зайдуллозода. Салом алейкум бародар. 28 феврал. Ва алейкум салом. Питер душанбе бин брат. хуб бародари азиз. 28 феврал Питер душанбе 23600 рублей. 18 январ Самара душанбе чанд сума? хуб боз мебинем. Самара душанбе 18 январ. 18 январ 19600 рублей мешавад. ай Самара ба душанбе. Ҳакимов дидем бародар. 25 марта дидем. Азизулло Зайнулло ирам дидем. Насим нависта 16 феврал. 16 феврал чӣ кор кунем бародари азиз? киҷоро бинем? Илҳомиддин Эшонов ака 5 феврал чанд сума? Душанбе Казан. ҳозир мебинем бародар. Душанбе Казан 5 феврал. 5 февралда 22000 рублей Душанбе Казан.
бардори азиз, ҳозир дар эфир иштирок дорем. Касе ки дар WhatsApp занг мезанад, ҳозир ҷавоб дода наметавонем. Баъд аз эфир ягон 40 минути дига эфир давом метем, баъдан ҷамъбаҳс мекунем. Дар WhatsApp шумо метавонед занг занен, чӣ саволе ки ҳаста метавонед тин. салому алейкум Нурик, акай Нурик гуфтай 15 январ душанбе вунуквара мегуфтем. хоб бародари азиз, душанбе вунуква 15 январ 23400 рублей мешавад. Далер ва алейкум салом бародар. гуфтае ки додарҷон 21 март Москва Хуҷанд. хоб акай азиз, Москва Хуҷанд 21 март. моҳи март ҳозир билетҳо қиматтаре бародаро 23400 рубл. Зоиров Раҷаб, Екатеринбург, душанбе 15 феврал. Екатеринбург, душанбе. Понздаҳуми феврал да бародар 21400 рублей. Фаридун Шамсидинович, ва алейкум салом. бародар, билет чанд сумай 25 январ гуфта акай Фаридун. билет киҷо акай азиз? шумо нависед вақте ки 25 январ нависен ака. ана бардори азиз, вақте ки менависен 25 январ билет чанд сумай, ман намедонам шумо киҷора дар назар дорем. 25 киҷо, ай киҷо ба киҷо. ба ҳамин хотир хуб мешид ки як сообщенида ҳамаша менависен коротко. Москва душанбе, Москва намедонам Бохтар Кулло 25 январ. хай салом метен, саломат бошен. саломи ҳаматона алек гирифтаесам бардоро. ва алейкуми ҳама бар салом. ҳамаро хондасам сообщениёша. просто кӯтоҳ нависен. давомаш да нависен ки салому алейкум бародар, Москва душанбе 20 январ 20 феврал. масалан ами Москва душанбе, Питер душанбе, ё ки Москва Хуҷанд, Москва Бохтар, ҳамахе нависен. ина як бародар дигар Азим Абдушаҳид, Новосибирск душанбе чанд сума гуфтай? Новосибирск душанбе бародари азиз як қиёмат сума. навис рӯзша, соат рӯзша навис ака, бинем аниқ кунем. Билайн тиҷе нависа салом душанбе Санкт Петербург чанд сума илтимос я бинен. бародари азиз, ва алейкум салом. кадом рӯза, кай бинем, кадом число да бинем мухоем. ҳамаша нависем. азизу бахтиёр вунука душанбе 3 феврал. хоб ҳозир баробар. سیم فеврал 22000 рублей. Зоиров Раҷаб, Екатеринбург, Ташкент 15 феврал. хоб бародар. Екатеринбург, Ташкент 15 феврал. хуш омадем бардори азиз. авиакассаи Толибу фастай марамат кинен, номероро бигирен, сохранить кинен. онлайн авиакасса любое время шумо метавонед истифода барен. зан бародари азиз, айхонат набаромада метавонед билета харидорӣ кунӣ. намероӣ дар хунукӣ яхбандиву тариву хунукӣ бародар, авиакасса ба авиакасса намегардӣ, билети арзон намековӣ. авиакасса ҳастай бародар. нарха пурс, бо якду ҷои дигара пурс бародари азиз, муқоиса кӯ. якду ҷои дигара мақсад аниқ кунед аввал. бинен ки авиакассаи таҷрибаи корӣ дошта бошанд, дар ютуб баромад кунанд. мақсад видеошон боша, хоҳ дар Инстаграм, хоҳ дар дигар ҷо, барои фреб нахӯрдантон.
масалан вақте ки намебини суратша, намебини видеоша, намебини бародар, камтар шубҳанок мешавад. мақсад номеромона сахранид кинен. авиакассаҳо бисёр ҳастанд, нархҳоро сравнид кинен. ҳамин калима ба забони тоҷикӣ фаромӯш кардам. нархҳоро сравнид кинен бародаро, кадом авиакасса маҳқултон мешавад, истифода барен хуб аст. марамат кинен, дуроен дар эфир иштирок кинен. касе ки чӣ саволе дорад дар эфир нависа. саволи касеро ки нахондум бародар иҷа яке ма успед намекунам пропускат мекунам. не ки агар савол та инаи ватсап да инаи ҷайкози таги мада дидеси ами ватсап да ки нависи 100% ҷавоб мегирам. иҷа пропускат намекунам. ҳамара сабшиништа ҷавоб метавонам. марамат ка муроҷиат ка саволида ҷавоб биги бародар. Нурик, салом алейкум. 15 январ душанбе внукова. Гуфтем ку акай Нурик. Акай Вали нависа моҳи май чанд боша? моҳи май чӣ чанд боша бародар? ман хит ҳамихе савол битум хит чӣ ҷавоб метимада? Ман мегум акай Вали моҳи май чанд боша? Тумада чӣ меги? Меги ягон девонаи че? ҳамун саволотуна пурра кунем, хоҳиш мекунем бародаро. бахшиш агар ягон каса сах раса. Неки ман ҳеч намефаҳмам бародар. вақт мерава, мисол сабшени вақте ки ман мехонам шумо гӯш мекунем, бо шумо ай сар менависем, то ман сабшени шуморо мехонам ки бо хеле вақт мерава. рома нависа 20 феврал Новосибирск душанбе. Ина хе нависем бародаро. ина мешава ку. Акай Рома 20 феврал Новосибирск душанбе. хоб бародари азиз. 20 феврал да Новосибирск душанбе. 20 феврал неста ака. Ана 21-ум неста. Ози 19-ма бинем агар бошад. 19 феврал аст. бе багаж мешавад 15000 рубл. багаж қатӣ 20500 рубл. Иброҳим Кулов нависта 24-25 январ Дамадедов Кулов бин чанд сум. хоб бародар. мебинем чубане Дамадедов Кулов 24-25 январ. январ да бародари азиз 20000 рубл Дамадедов Кулов. 25 январ бошад 22400 рублей. Зафар Қурбонов салом алейкум. Ва алейкум салом бародар. Новосибирск Хуҷанд охири моҳи январ чанд сум? яъне ки шумо ай ҳама арзонша дар назар дорем. ҳозир ман мебинам гап мезанам ака. ай ҳама арзонаш. Новосибирск Хуҷанд. ай ҳама арзонаш охирои моҳи январ ки бошад бародар мешавад 20000 рубл. ай Новосибирск ба Хуҷанда. ҷомӣ Сайфиддинов нависад салом аз Дамадедов Кулов 18 ё 19 январ. ва алейкум салом акай ҷомӣ хуш омадем. бародари азиз як дона лайка бимонед. мо аз шумо миннатдор мешем. эфирро дастгирӣ мекунем. 19 январ арзон мешавад 22200 рублей. акай Алишер нависа Екатеринбург Хуҷанд. кадом рӯза бародар? акай Рома дидем 20 феврала. иҷа бародар Бакур, номуш Бакур будае. салом алейкум нависта. алейкум салом бародар. Алишер Қурбонов чанд сум? 20 январ. Екатеринбург Хуҷанд 20 январ. Екатеринбург Хуҷанд 20 январ. 20 январ да хоб Екатеринбург Хуҷанд 20500 рубл мешавад бародар.
Акай Муҳиддин нависад: салом, 15 феврал чанд сумай? Ва алейкум салом бародари азиз, 15 феврала чӣ чанд сумай? Ки ҷо чанд сумай? Питер душанбе 15 феврал Муҳиддин. Хоб бародар ҳоз мебинем. Ана шумо аввал сообщениятона нависем болода ки 15 феврал чанд сумай. Баъд ман поён омадам бо ҳам сообщени шуморо хондам, се сообщени пас. Баъд нависем ки Питер душанбе 15 феврал. Хоб мебинем бародари азиз. Масалан мо як текст да нависем бардора, як ҷумла да нависемш, як ҷумла ҳо. Санкт Петербург душанбе 15 феврал мешавад 24900 рублей. Мақсад бародари азиз салом нависен, мақсад айдавомш бинависем Москва душанбе 20 феврал. Баъд рӯи кинен. Я бародар менависа салом, бо атакш менависа ака сози хуби, бо менависа Москва душанбе. Ихе чанд та сообщение мешам. Як ҷумла да нависенш, рӯиш кинен мешам. ҳам вақти шумо эконом меша бардоро, ҳама дарро мехонам, сообщенида ҷавоб метунам. хуб, ки ҷода будем? акай Бакур нависад: 10 душанбе январ. Чӣ хеле нависад? 10 душанбе январ 90 чанд сумай? Бародар камтар хато нависад, не ки ман фаҳмидам душанбе Новосибирск гуфтад 10 январ. Душанбе Новосибирск 10 январ. хуб, 10 январ да 21700 рублей. хуб, ки ҷода омадем? Сайҳомид Қурбонов: салом, 31 январ. Ва алейкум салом бародар, ай ки ҷо ва ки ҷо? Насим нависад: Санкт Петербург Берлин чанд пул аст срочно? Санкт Петербург Берлин. бародар кайда дар кор аст? Срочно нависен. Срочно бошад дар WhatsApp нависен. Тақрибан ягон 25 минут пас эфирмона бардори азиз ҷамъбаст мекунем. Касе ки билет гирифтания марамад метавона муроҷиат кунад, билет мегирем. хуб, салом бародар, 1 феврал Вунуква душанбе. Ва алейкум салом ака. Вунуква душанбе 1 феврал. 1 феврала 24000 рублей. Вунуква душанбе. Федя нависае: салом ака, 11 январ Шереметова Бохтар. Ва алейкум бар салом бародари азиз, хуш омадӣ. 11 январ Шереметова Бохтар. Так, 22800 рублей. Тошпулот Ибрагимов Душанбе Жуковский 13 январ чанд сумай? Ҳозир мебинем бародарҷон. Душанбе Жуковский 13 январ. Душанбе Жуковский 13 январ 21700 рублей. акай Фарҳод навистай: салом, билети Домодедов клуб 25 март. Ва алейкум салом бародар. Домодедов клуб 25 март. Бародари азиз, моҳи март билетҳо қимат 20300 рублей. Домодедов клуб.
Нина Мизгулина ва алейкум салом. Гуфтае ки илтимос дамадед хуҷан 31 чанд сумай? Апай азиз чиҷо 31 кадом моҳ? Ҷонона Бобоева салом алейкум ака Санкт-Петербург хуҷанд 2 март. Ва алейкум салом. Санкт-Петербург хуҷанд 2 март. Санкт-Петербург хуҷанд 2 март мешавад 2 март 22,000 рублай апай азиз. Шариф нависад салом алейкум ака 18 январ Дамадедов Кулоб. Ва алейкум салом акай Шариф Дамадедов Кулоб 18 январ. январ да Дамадедов Кулоб 24600 рубл мешавад. 18 январ. 19 январ да бошад 22200 рублей. боз бо я варианти дигаша гап мезанем. 17 январ бошад 24400 рублей. Қурбон Хидиров салом алейкум 1 феврал Москва Душанбе. Ва алейкум салом акай Қурбон Москва Душанбе 1 феврал. 1 феврал да бародари азиз нархи билет 21300 рублей. Парвиз Ашуров ассалому алейкум акаҷон. Ва алейкум салом ҷони акаш. хуш омадӣ бародар. Парвиз хондем. Фурқат Табаров ака Питер Тоҷикистон. Кайда бародар? Питер Душанбе хуҷанд киҷо. 20 феврал акай рома дидем. Паша Александр салом Казан хуҷанд чанд сум? Ва алейкум салом бародари азиз. Иқадар меҳнат кардем нависен. числошам нависен бародаро. Казан хуҷанд нависен. Ман намедонам кайда. Душанбе Санкт-Петербург ирам дидем акай акаҷон Парвиз Ашуров навистай 28 феврал Жуковский клуб. Бародари азиз Жуковский клуб намепара. ҳозир эсо фақат ай Дамадедов клуб астай. Жуковский фақат шумо Душанбе меёвен ё ки хуҷанд. Дига ягон ҷо намепара Тоҷикистон. Акай Ҷоми навистай салом. Ҷоми Сайфиддинов салом Дамадедов клуб числаи 18 ё 19 январ чанд сум? Ва алейкум салом акай Ҷомиҷон. ҳозир ҳамин саволда я пурсида буд ҷавоб додум. 18 19 январ 17 дидум. Муҳаммедов Мунис билето то ахири январ чанд сум мешавад Дамадедов клуб? Бародари азиз Дамадедов клуб то ҳамин моҳи январ ай ҳама арзонаш 20,000 рубл меёбем шумо ҳамин авиакассаи мо нависен касида ки ай ҳама арзон дар курай ма дар моҳи январ меёбам таворич мекунам меравад. Номерора сахранит бародар 20,000 рубл Дамадедов клуб. Ай 20 боло мешавад бародаро. 23 бошад боло мешавад. Мақсад нависен 20,000 рубл да билет ҳастай. Мегирем бародаро. Хуб. Парвиз Ашуров. Бародари азиз эфири мо созай. Илтимос як бор нависен. Я бор нависен ки да ма ҳам қачасбидеста. Илтимос як бор нависен ами эфири мо созай. Ҳама каса як бор менависен бародаро. намедонам эфир часпидеста мада часпидеста. Алишер Турсунов созай. Саломат бошед бародар. ҳазор раҳмат. хоб бародари азиз нафарое ки нав дохили эфири мо мешан авиакассаи Толибов ҳастай. бародари азиз метонем билет харидорӣ кунем ба тамоми самт. билетҳо гарантияш қад як камера ҷумдеста. билетҳо сами главни билетҳои бекамбудӣ
метавонем истифода барем авиакасаи мо то соати 11 шава ҳар рӯз бародар, ҳар рӯз метавонӣ занг зан, то соати 11 шава гап мезанем, метавонӣ билет харидорӣ кунӣ. 10:30 то 11 шава. Ай соати 7 саҳар бародар, саҳар қати хеси билет гирифтанӣ бошӣ, бародари азиз, занг зан, смела занг зан, корта буд мекунем. Любой аэропорт ба любой ҷо билет дорем бародаро. хуб, ки ҷода омада будем? абдухалил мансуров, салом, январда 20-да Питер, душанбе. Ва алейкум салом бародари азиз. Питер, душанбе 20 январ. 20 январда Питер, душанбе. Авзи бардар 24300 рублей. Нозимҷон Қодиров, салом алейкум. Питер Хуҷанд 15 январ. Ва алейкум салом бародари азиз. Питер Хуҷанд 15 январ. хуб, 15 январ да бошад 19000 рублей. Питер Санкт-Петербург, Хуҷанд бародар. 15 январ. нафарое ки нав дохили эфир мешаванд, ҳамаи шуморо хушомадед мегем. Маромад дар эфир иштирок кунед. Тақрибан ягон 15 минути дигар бародари азиз эфир мекунем, баъд эфирмона ҷамъбаст мекунем. Касе ки билет гирифтания маромад дар WhatsApp нависен, билетотона гирифта метиҳем. Шерзод Муҳаммад, билет чанда? Киҷо бародар, кадом рӯза? Баҳрило Анушервон, Санкт-Петербург, душанбе 20 январ. Дидем бародар, 20 январ Санкт-Петербург, душанбе дидем. Казан Хуҷанд 28 январ. Чанд сумай? Ва алейкум салом. Казан ба Хуҷанд 28 январ гуфта я бародармон. Оз мебинем агар ки бошад билета гап мезанем. Бистоҳаштуми январда нестай бародар, 29-да бошад, оз мебинем. 29 январда ай Казан ба Хуҷанда нестай бародари азиз. 27-да ҳаст, 26-да ҳастай. 13300 рублей мешавад. Дмитрий нависай, салом додар. Ва алейкум салом ака. 2 феврал Вунука душанбе чанд сумай? Раҳмат, саломат бошед. Оз мебинем акаи азиз. Вунука душанбе 2 феврал. Дуюми феврал ака 22000 рублей. Вунука душанбе. Мирзоева Нигина, салом ака. Ва алейкум салом. 16 январ Хуҷанд Дамаде чанд сумай билет? Оз мебинем. Хуҷанд Дамадедов 16 январ. Апаву модаро, касе ки тамошо мекунад, ози нав эфири мо дромадисиям. Дар ҳамин канал мо подписатсия кунед. Бародаро шуморам касе ки бори аввал меҳмон астай, подписатсия кунед. Ҳар рӯз эфир астай. Ҳар рӯз натонисем, як рӯз пас кӯшиш мекунем бироем аз нархи навои билет бохабар кунем. ҳар рӯз бародари азиз соати 6-6:30 7 бегоҳ эфир метавонӣ иштирок кунӣ дар эфири мо дуроен. Просто мақсад нархи навора метавонӣ интересоват кунӣ, пурсӣ ки чанд сум шида, арзон шида, қимат шида. Ба любой ҷора билет ҳастай. Душанбе ҳастай, Узбекистон дорем, Қазоқистон, Озарбойҷон, Дубай. Ки ҷое ки дар кора бародар муроҷиат ки смела. Ай соати то соати 11 бародар, то соати 11 кор мекунем.
метавонӣ занг занӣ. Инам 11 шаб ба вақти Москва. Тоҷикистона то соати 1 мешавад. То 1 метавонем бардории билети харидорӣ кунем. Рустам нависад 12 январ Жуковский душанбе чанд сум бошад? Кози бинем бародар чанд сум бошад, шумода хабар ша. Тим 12 январ 12 январ да 24500 рублай бародари азиз. Нурулло Сафарзода Москва душанбе 4 апрел чанд сум? Қиматай бародари азиз, ози апрел ози март худаш қиматай. Шумо моҳи апрела интересоват мекунед гарини қимат. Моҳи апрела 29000 рублай. Фақат аз Внук вастай тамом. Дига ягом аэропорт нестай. Муҳаммад Ғиёсов 10 число чанд сум? Жуковский душанбе. Бародари азиз 10 числои киҷо? Ина шумо нанависен. Хай ман мебинем 10 январ мебинем. умедворим ки ҳамин рӯза дар назар дорем, лекин шумо гап занем моҳша. Бардар вақте ки сообщениета нависед, дар ҳамун ҷумлаат навис ки ака ҳамин моҳ январ, феврал, март 10 январ дар Жуковский душанбе 25100 рубл мешавад. оз бояд ду варианти дигаша мегем. 9 январ бошад 24500 рубл. Айвайда арзонтар мешад. Ягон 600 рубл арзонтар ай. Ана 11 январдан 24500 рубл арзонтар мешад. Бардори азиз, тақрибан эфирмонам ба анҷом мераса. Ягон 15 минут 16 минути дига монд. Эфир мекунем, баъдан ҷамъбаҳс мекунем. Чӣ саволе ки ҳаст дар WhatsApp. Тоҳир нависад салом алейкум. Ва алейкум салом ака. Рӯзи 9-10 январ Хуҷанд Санкт-Петербург чанд сум? Ози кубинем акаи азиз чанд сум бошад? Хуҷанд Санкт-Петербург 9-10 январ. хуб 10 январ да 10 январ да 29200 рубл мешавад. Хуҷанд Санкт-Петербург 9 январ да 9 январ да нест бародар. 10 январ да аст. нархша гуфтем ози. Нурулло Сафарзода ва алейкум салом. Саша нависа ака 15 январ Кулоб Дамадидов чанд сум? Кулоб Дамадидов 15 январ 15 январ да ай Тоҷикистон омадан бародари азиз 20600 рублей. 16 январ Питер Душанбе. Ози бародар мебинем. Питер Душанбе 16 январ 24900 рублей. Акай Фирдавс навистай салом Кулоб Дамадидов ахири январа бин. Кулоб Дамадидов. Ва алейкум салом бардар. Яъне ки шумо дар назар дорен ай ҳама арзонаш. ози мебинем Кулоб Дамадидов ахири январ да мешавад. хоб 24600 рубл мешавад аз Кулоб, яъне ки омадан бардар. Наврӯз Каримов ака 15 феврал Дамадидов Кулоб. хоб бардари азиз Дамадидов Кулоб 15 феврал 15 феврал 20300 рублей. Акай Наврӯз салом 18 январ Жуковский Душанбе. Ва алейкум салом бародар.
Жуковский душанбе 18 январ. Ҳаждаҳум январ да 23400 рублей. Салом ака, билет 17 Москва душанбе чанд сум? Ва алейкум салом бародар, 17 киҷо, 17 кадом моҳ? 28-29 январ Вунуква душанбе. Одилҷон. Хоб бародар, 28-29 январ, 28-29 январ Вунуква душанбе мешавад 21 000 рубл. бовар кинед, ҳам гарда шох мешан бардори азиз. Так, ҳам 1 соат эфир мекунем бардоро. 13 минути дигар вақт дорем. Касеро ки хондем бардори азиз саволашона ҷавоб метиҳем. очират қатъан боло поён хонда омадесем, бароям сабр кунен. Бардор, агар ки саволта нахонда бошум, пропускат карда бошум, инаи ватсапда навис, 100% ҷавоб мегирӣ. нарх навои билета чизе ки ҳаста метавонӣ интересоват кунин. ҳар рӯз бародаро, шумо ҳар рӯз метавонед интересоват кунин. масалан, шумо фикр накунед ки мисол шумо мода ҳар рӯз менависем, мо ҷавоб наметем. ҳар рӯз метавонӣ нависед, буфаҳмӣ нарх навои билета. пурсӣ ки ака моҳи марда чӣ хешид, феврал чӣ хешид, январ ахирош чӣ хешид. ҳар рӯз бародар метавонӣ пурсӣ. ҳамич хеле эфир давоз иштирок кардеси ҳар рӯз. вай ҳам метавонӣ ҳам хеле пурсӣ бародар. ягон кас шуморо ҷанг намекуна, ягон кас шуморо ягон гапи қабеҳ намега. барои ҳамин агар ки иҷа саволта нахонда бошум бародар, дар ватсап монавис, 100% ҷавоб мегирӣ. ҳамин 1 соате ки эфир мекунем, бовар кунед, бисёри саволҳоро пропускат мекунед. саволҳои ҷа бисёре бардоро. ҳамаира ман очират хати хонда фуромадаисам ҳамин боло. акаи Нурулло Сафарзода нависай 20 лайк ҳамондум. 1000 ама ширина. бардори азиз, 130 нафар тамошо дорад. як донаги лайк монен. 20 дона лайк, нав 20 дона лайк шидай, хоҳиш мекунам. ҳамин як донаги лайк монен, мо бинем ҳаминҷа моро одамо тамошо доранд ё ки ҳамин хел дурӯғ, ҳам хел просмотр аста, ҳеҷша нафаҳмидем. хоҳиш мекунем ки як донаги лайкҳоро монем бардори азиз. хоб мерем сар мекунем хондана. акай Дилмурод Нарзуллоев нависай 25 январ Питер душанбе чанд сумай? Раҳмат. хоб акай азиз, оз мебинем. 25 январ Питер душанбе 24900 рублей мешавад ака. 20 январ Жуковский Ташкент. хоб бардори азиз, Жуковский Ташкент 20 январ Жуковский Ташкент бе багаж бародари азиз 10400 рубл мешавад. багаж қати 12000 рубл. усмон Сафарзода салом, моҳи март 20 мода чанд бошад? Красноярск ба душанбе. ва алейкум салом. Красноярск душанбе моҳи марда оз бинем агар ки бошад. бародари азиз гап мезанем, не ки набошад, значи бо сабр мекунем. моҳи марда ҳаста бародар 22300 рублей. ҷа бародар навис камерара ҷумидеста. қосимов Баҳодур 20 феврал Дамадев клуб чанд сумай? чандай? 20 феврал Дамадев клуб. хоб ҳозир мебинем. Дамадев клуб
20 феврал. 20 феврала 20,000 рубл бардор. Азизҷон нависай, нагуфти ака 25 январ чӣ та душанбе чанд сумае? Оз мебинем бардор. Мумкин саволтона пропускат карда бошем. Ай чӣ та ба душанбе прямой рейс ба фикри ман нестай бардор. Ба пересадка ҳастай акаи азизҷон. Ай чӣ та ба душанбера ҳастай ба пересадка бе багаж 34800 рубл мешавад. Багаж қати 42300 рубл. Азиз Файзов, ассалом ака. Ва алейкум салом. Рашт Новосибирск ҳамин моҳ душанбе. Новосибирск ҳамин моҳ душанбе. Кадом рӯза бардори азиз? 20 январ Жуковский Ташкент дидем. Салом ака 25 январ Домодедов клуб чанд сумае? Ва алейкум салом бародар. Москва клуб 25 январ. 25 январда 22400 рублей мешавад бародар. Бист шашум январ бошад 22200 рубл. Бобо нависа, ассалому алейкум ака. Созии худоро шукр бародар. Ва алейкум салом. Шумо созен хубе? Хуш омадин. Рустамҷон Ширинов, салом алейкум. Салом алейкум. Феврал минво душанбе. Кадом рӯзш бародари азиз? Акай Рустамҷон, да WhatsApp нависен ака. Саиди Ислом, ҳукуматзода, салом, вунука душанбе чанд сума? 20 январ да. Ва алейкум салом бародари азиз. Ози мебинем 20 январ да чанд сум бошад? 20 январ да 24000 рублай бародар. Вунука душанбе. 21 январ да бошад 22000 рублай. 22 январ бошад 21000 рублай. Азиз Файзов нависа, ҳамин рейса бинен. Рӯзи 10 январ аз Хитой ба Тоҷикистон кадом рейс меояд? Бегаҳӣ шав хешомон Хитоида. Рӯзи 10 январ бинен бегаҳида. Ай Хитой ба киҷора меояд бародар? Тоҷикистон ба фикри ман прямой рейс нестай. Камол Камолов, Москва душанбе туда брада меша гирифта 20 январ да меша бародар. Чего намеша? Любой ҷо меша. Москва душанбе, Москва Узбекистон, любой ҷо бардоро туда брада мешавад. Акай Мурод нависай, салом алейкум ака. Екатеринбург душанбе 20 феврал. Ва алейкум салом бародар. Екатеринбург душанбе 20 феврал. 20 феврал да 21400 рубл мешавад. А Екатеринбург ба душанбера. 1 феврал Краснояр душанбе чанд сумае? Оз мебинем бародар. Краснояр душанбе 1 феврал. 1 феврал да 1 феврал прямой рейс надорад. 2 феврал да ҳастай 23000 рублай. Бардори азиз, як бори дига боз ҳам хотиррасон мекунем. Эфирмона 5 минути дига монда. 5 минути дига эфир мекунем. Да WhatsApp шидагием бардоро. Ман худам саволои шумо да ҷавоб метавонам. Занг занем то соати 11 шава. Бардори азиз, ин ҳамҷа 145 одам тамошо дорад.
касе ки ҳаминҷа савол дода бошад, саволша нахонда бошум, агар саволҳо бисёр ҳастай, барои нархи навои билет, барои оид ҳамин саволҳое ки доир ба авиабилет ҳастай, шумо метавонед пурсед. ози эфирмон ягон 5 минути дига монда, эфир мекунем, ҷамъбаҳс мекунем. Ин ҳамин номерое ки ози дар таги мо дидесен дар рӯи экран WhatsApp ҳастай, сохранӣ кунем. баъд билетҳои поезд ҳам ҳаст бардоро, дохили шаҳри Россия фақат. Граница, за граница мақсад билети поезд нестай, фақат билети за граница самолёт ҳастай, ба любой ҷо ҳастай. билетҳои поезд бошад фақат дохили шаҳри, дохилҳои шаҳрҳои Россия. Москва, мисол Питер, Москва, намедонам, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург, ки ҷое ки поезд дар кора, фақат дохили шаҳрҳои Россия метавонем билет бигирем. 160 нафаре ки ҳозир тамошо дорем, ҳамаи шуморо боз як бор дига хушомадед мегем. канала дастгирӣ кинен, мардум хоҳиш мекунем дастгирӣ кинен, якдонагӣ лайкотон намонен. касе ки меҳмон ҳастай хабар надорад, боз ҳам такрор мекунем ки ҳар рӯз мо дар эфир ҳастем. бардори азиз, апа хоҳарое ки нав эфир даромаден, ҳар рӯз эфир ҳастай. 1 соат эфир мекунем, нархи навои билета гап мезанем. чӣ саволе ки ҳастай тиен дар WhatsApp, оиди кӯдакои майда, чанд сума билетеш, чӣ қайти билет гирифтан дар кор, загранпаспортай, свидетельствай, ҳамин чизе ки намедонем бардори азиз метавонем пурсем. баъд нафарое ки душаҳрвандӣ доранд бардоро без загранпаспорти Федератсияи Россия шумо баромада наметавонед. ишам ба назар бигиред. 170 одам тамошо дорад. ҳамаи шуморо хушомадед мегем, акаву хоҳаро, модарое ки ҳозир тамошо дорем. авиакассаи Толибов ҳастай. таҷрибаи коримон 2.5 сол, бигем хато намекунем, 2.5 солам аллакай мумкин зиёд 3 сол шидестай. чиз ҷавобе ки мо дар шумо метем, ай таҷрибаи коримон мегем бардор. дар ҳамин 2.5-3 соле ки мо чӣ камбудиёши, чӣ саволу ҷавобе ки мешавад, бардоре ки билет мегирен, мақсад возврат карданин, мепурсен ки ака чанд сумаш возврат мешавад, чӣ хел мешавад, ҳамаи ҳам чизоро мо аз рӯи таҷрибаи худмон аллакай медонем. касе ки мақсад билети возвратдор мепурсад, ё ки касе мегӯяд ака ма бо чӣ саволо мешавад, оид ба багаҷошон савол метиҳанд, ака агар 1 кило зиёд шавад чанд сум месупорем, ака як багаҷ дига отдельно бигирем чанд сум мешавад, ё ки фарзандмонам бедоверенность ай Москва рӯй карда метавонем наметавонем. ҳама ҳамин саволҳоро мо аз таҷрибаи худмон гап мезанем, чизе ки реально шидагӣ аст дар практика. ихене ки дар ягон ҷо навистагӣ, ҳамин чизе ки воқеан рух додагӣ, ҳамин чизҳоро мо дидагӣ ҳастем, шоҳиди ҳамин кору шидагӣ ҳастем, ҳамроҳ шуморо гап мезанем. ба ҳамин хотир марҳамат, чӣ саволи чизе ки ҳаст, нофаҳмие ки ҳастай, тиен донистантон хуб ҳастай. хуб, ягон гарди дига саволҳоро мехонем. бардори азиз, ягон 1 минути дига вақт дорем, баъдан ҷамъбаҳс мекунем. саволи касеро ки нахонда бошам дар WhatsApp нависем, ҳатман ҷавоб мегирем. ака билета дамаде душанбе 15-16 да. ва алейкум салом ҷони ака. 15-16 кадом моҳ бардори азиз? 13 январ чанда билети киҷо бародар? ассалому алейкум ака. ва алейкум салом. дамадев Кулоб 32 январ. 32 январ бародари азиз, билет без сума. салому алейкум. Фариду нависа бародар ку ай Москва душанбе 27-28 медиди. 27-28 кадом киҷо бародар, кадом моҳ? хоб, мардум бехуш шид, ба фикрам дига саволошона пурра наменависанд.
ҳазор раҳмат мегӯям бардораи азиз иштирок кардем дар эфир. Саволи касеро ки нахонда бошам узр. баъд бардораи азиз ҳозир мо эфира ҷамъбаҳс мекунем. смело зан бардораи азиз. нарха мепурсен, чизеро ки мепурсен пурсен. фақат ки кӯтоҳ бигирем бардоро. 2-3 минут гап занем. бу одамо бисёр ҳастай. мақсад ки занго бисёр ҳастай. ҳозир ман шумо дар сообщениёро нишон додам. агар ки касе ки бовар намекунад, мумкин шояд шумо фикр кунед ки дар ҳамин WhatsApp фақат ман қати шумо гап задистам. Некем бародари азиз ихенеста ин амиҷа ҳозир қариб таи 20 та сообщение ҳастай. ина бардораи азиз намиё ҳама савзе ки ҳастай нахондай. ина ман боло мекунам. ҳама ина мира мо бояд ҷавоб диҳем бардоро. инҷа бо занго ҳастай. барои ҳам сабр мекунем. ята ҷавоб медиҳем. баъд зангам ки задем бардораи азиз 2-3 минут коротка бигирем шаб бо дигародам навбат бираса дарав кори мардума буд кунем. хуб чӣ кор мекунем бардораи азиз эфира ҷамъбаҳс мекунем. ҳазор раҳмат пага бо бидроен дар эфир иштирок кунем. бохир худованд нигаҳбонтон бардоро. худованд нигаҳбонтон. авиакасаи Толибов. ман худам Толибов ҳастам. ба номи худмона авиакаса. бардораи азиз барои ҳамин смело биги истифода бар. билетҳо 100% ҳастай. ба дили пур ҳастай. билета мегирӣ 100% дилет пур бошад. аэропорт мери бардар. дилет пур боша. уверен. сами главное билетҳо гарантия. хуб худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда пага бо эфир дем. лайкҳоро мезанем бардораи азиз.